tidak benar. Pengembangan pelaksanaan ujian nasional salah satu ukuran yang harus dicapai tingkat nasional. Tapi bukan berarti anak mengalami gangguan psikologi atau tekanan psikologi, tidak sama sekali. Kalau di SMK untuk Toba Gadang malah anak-anak itu enjoy dalam melaksanakan ujian nasional. Karena jauh hari kita sudah mempersiapkan mereka, terutama pembekalan, mendatangkan guru-guru tamu dalam rangka menghadapi ujian nasional. Kami di SMK untuk Toba Gadang sangat mendukung sekali adanya ujian nasional, karena kita dapat mengukur sampai sejauh mana kemampuan anak kita secara nasional. Tapi tidak sama sekali kami tidak merasa terganggu dengan ujian nasional. Malahan kami bersyukur ada ujian nasional itu untuk dapat mengukur kemampuan sekolah di tingkat nasional. Spektakuler tadi itu. Itu cancak orangnya mana? Yo, dari balik apa? Dari 10 apa? Di lokal Uniang tuh mah. Panggilan dunia ke lokal Uniang. Udah, maksudnya tuh aliran Uniang aja. Iya panggilan. Ayo. Bah. Lah siapnya Jo. Lah. Panggilnya. Lah. Marilah kita sambut penampilan dari 10 APH 3. 10 APH 1 nih. 1 atau 2? 1, 3. 3. Iya, Jo. Kakak mana jelilah nampak di suku 3. Tulisannya 1 mah. Betul lu yang mah. Long Jo lah tuh. Operator siap? APH 1. 3 Jo. 3. Oh iya. Birang emak Oi ayah ya berang nama dong yang mak aku. Hasilnya ayah ya guru agama nih yang. Oh anak-anak kami, kami mau setek deh. aja saya tuh ayahnya sabar itu. Ayah anak sabar dong jadi anak ayah. APH 3. 착각하고 있어 네 생각엔 왕이야 내 생각엔 왕이야 보면 있는 놈이 없는 사람 무시 좀 높은 날이 있어 이리저리 울시 그렇게 까불다 너 정말 다친다 네 잘난 그 코가 점점 더 커진다 둔다 천장을 둔다 네 콧대가 하늘을 둔다 너는 안아 너지 않아 너무 무거워 땅에 돌아버렸어 없는 아이들 데리고 괴롭힌 너 이제 그들 밑에서 일하지 잘난 거 하나 없으면서 잘난 줄 알고 남을 욕만 하지 모든 걸 내 기준에 맞춰 열을 맞추길 바라는 두 눈을 가린 채 저 하늘을 향해 두 발을 뻗어보지만 넌 이룰 수 없어 또 닿을 수 없어 허한 빛나만 실로 언제나 그 자리야 모르지 자신이 최고라고 믿고 떠들고 항상 자기 속에 살고 겸손 이건 내게 필요한 말했어 Check my motive 너의 personality 니는 너 위에 나는 나 있고 너는 그건 영생 동서 전생 이기심이 많은 욕망이 너를 멸망시켜도 나는 정신 못 차리게 바라고 곁에 모든 소중한